bolsa es una barriga de balea. Hoy, dicho balea, creo que me están entrando ganas de estornudar. ¡Fua! ¡Hola! ¡Arriba! ¡Adiós, balea! ¡Chao! Lola salió disparada. ¿Me volverá a caer o mal? Entón, pasou algo terrible. Alén, de quixo tragar a Lola. Eran uns animais que tiñan o pelo pico amarillo e alas blancas e grandes. ¿Qué quieres morderla? ¿Quieres morder a Lola? Voume picar. Voume morder. Ua, isto non se pode comer. Que me igual. Unha gaviota quixeran tragar a Lola. Oh, pero non foron capaces porque, claro, as bolsas non se poden comer. Adiós, gaivota! Chao! Lola estaba sucia, toda picada, toda mordida, pero seguía no mar. Por allí apareceu outro animal enorme. Tiña unha caparuza grande, unha boca grande, unhas aletas pequenas, era unha tartaruga. Dicho tartaruga, ¿qué es esto que hay aquí? ¿Será para comer? Empezó a morder. Ñam, 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 ñam. Pero, atrasó en la boca. Se me está atragantando a bolsa, Lola. Carraspeó, toseu. Pero Lola no caía la bolsa, la boca de la tartaruga. Ay, 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 pobriña tartaruga, estás encontrando mal. Llegó a raya, tartaruga, a bolsa, y allí xogando na praia había dúas nenas. Viron a bolsa Lola metida dentro da boquilla da tartaruga e pensaron, temos que axudarlle. E que as bolsas de plástico non poden estar no mar. Que dixeron as nenas? O mar? Así que tiraron pola bolsa Lola, sacaron ya a tartaruga da boca. E a tartaruga deixaron de explorar o mar. Colleron a Lola e non o vades a creer. Con Lola fixeron unha fermosa receta. Así que Lola xa non